Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. I am back again noKhuzani ke. Uyakhumbula ukuthi wahlukanisa unyaka ukhuba, wahlukanisa unyaka ngengoma lethi khona usazoba yinja, khona usazoba imbongolo. Sebemunikile-ke umkomelo wakhe kumhlobo wenene lapho ahlukanisa khona-ke. Asike sihambe-ke siyombuka-ke ejabula. Ngiyacela ukuthi uma ukuthi uyaqala ukufika la, shiya usubscribe-ile ngeke uyisole ukuze ungaphuthelwa phela amavidiyo afana nalawo. Asike sishone khona-ke. And enye into ngeke ngikwazi ukuthi ngikudlalele ingoma ezobe eyidansela or ezoba eyisinela, but ngizokutshela ukuthi ingoma ithini, ileyo ahlukanisa ngayo unyaka lethi khona usazoba yinja, khona usazoba imbongolo. Asike sihambe-ke siyoyibuka without ukuthi ngize ngikumoshele isikhathi sakho. Siyivala lapho-ke ividiyo yanamhlanje. I hope ukuthi uyibonile imali. Ngabusuku ngitshela ukuthi awuyibonanga imali, ubonile 25,000 rands from umhlobo wenene la ahlukanisa khona ngengoma yakhe ethi imbongolo. I really hope ukuthi u-enjoyile ividiyo. Ngiyacela ukuthi uma ukuthi u-enjoyile, ngiyacela ukuthi usimeshe leyo like button, phinde usimeshe naleyo subscribe button. Ungabi-ke nomona, ngiyazi khona sebenomona sebethi umhlobo wenene ukhipha imali encane. Ngeke kufanele ngi-understand phela ukuthi ukhozi lukhulu kunomhlobo wenene. Obvious ukhozi lizokhipha imali enkulu kunomhlobo wenene ngoba ninabaxhasi abaningi. Ngishiya lapho indaba namhlanje. I'll see you in the next video. Bye.